गाहाम जतननो आं Daniel Deborma koroksa फोरोंनाय बेदेकनि एसिस्टेंट प्रोफेसर गभर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुमुलुंगो आं दाबो फोरोंबाय दङ आंनि कलेजाव को कारिकुलार एक्टिविटीज नि इंगै आं एनसीसी अनाखा ओंके दिनै आं नरनि बसकांगो कक सामानि बा कक सानानि सुजुग मामानि हिंके चिनि तिप्रासा मेडिया रंनि बागैसे आं आबन बागै सिनि जतो तिप्रासा मेडिया रंनो खुलुमते हामबायरबो नरक जोंनो कायसा स्कोप रुमानि बागै कक सानानि दिनै नरक नुगि मानखना आनि कुलुगो 15 अगस्त नि बागै प्रिपरेशन चलितंगो ओंके अ प्रिपरेशनो जों एनसीसी नि इंगैबो ताक्लाय कायसा सुजुग मांखा सुजुगखौ बाहाय गोदगमा बसर रमै गोबांमा एनसीसी नि चेरेरक दिल्ली रगो थांगै पेरेड रक खाइ फायु हायफनो बरकनो आसिनि मुं मायांगै आ फाइल रक अनेक बसर गलाय दंमानि ताक्लाय ताबुकनि हापांनि दैफां गभर्नमेंट बरकनि इनिशिएटिव बायखे जे एनसीसी वो कन्ट्रिबिउट खायतंनाय रक हायनो एप्रिशिएट खायन बागै बरक इनिशिएटिव नाखा ताक्लाय अ 15 अगस्त एनसीसी नि पूरा फ्रेटर्निटी पूरा एनसीसी फैमिली नि जतो ऑफिसर कैडेट टीचर जतो बागै कायसा लाइफनो गोताल चैप्टर फुलक जाकनाय आजागावो पुइला एनसीसी नि कमेंडेशन कार्ड चीफ मिनिस्टर नि याकै चीफ मिनिस्टर कमेंडेशन कार्ड नै याफार जाकनाय ओंके अबो जों कयेक जना एनसीसी नि इंगै ताक्लाय जों अबनो मानानि उपयुक्त हनै डिक्लेयार खायजाका ताई ताबुकनि सिमी थिनांगो जनरेशन नि बागै अ एनसीसी नि फैमिली नि इंगै चीफ मिनिस्टर नि यागो मेडल रजांगानि बागै उपयुक्तङै थानाय बा चुपंगै थानाय आ ग्रेट मूवमेंट नो जों दिनै विटनेस खायन बागै एनसीसी नि रिप्रेजेंटेशन नङै फायो आं एनसीसी वो आनि रैंक के ताबुक आं लेफ्टिनेंट डानियल जागो आं all lieutenant ni pore ani next promotion nka captain ngai ajaga khani 3 star ngai tai tripura wa 22 ta general degree college ni bisingo chini khumulung ni degree college ni teacher professor khoroksano ang tai ani logiote khoroksa tongo gori pal ni bo school ni teacher tai khorokburi NCC cadet dok tongo MBB college women college tai ni teacher professor khoroksano ang tai ani logiote khoroksa tongo gori pal ni bo school ni teacher tai khorokburi NCC cadet dok tongo MBB college women college tai kubuni college rong ani logio je NCC cherok phanerok oborok notice ni best nei notice ni ngai delhi wo thang represent khayu delhi wo ano ministry of defense ni hoite ministry of defense ni bedek ni ngai director general NCC be ano best career award ka thanai bco 2019 no angke ang pura notice ni contingent ni commander ngai ang delhi wo represent khaikya 92 officers and cadets no tlangi thangka tini belaikhno excitement tai belaikhno khatungmani ko khungke जों हाय गोबां मा generation no lai thangjak more than 50 years Tripura wo NCC dong haipano borono appreciate khaijagya Tripura government hoyto boroni bagai sia hoyto boroni bagai sanai kreinya aban bagai obo huijagai tongmani ba phobjagai tongmani taklaini simi hinke obo chini kotal laibu mangkha aban bagai obo belaikhno special chini bagai bo tai joto NCC family ni bagai NCC fraternity ni bagai kubuni hawo buni state ong gato agi mane sung charaipurni simin khnai payo amake appreciation khaijabo apeno north east ong ke Tripura tabuk phanu ajagawo belaikhno subujak okay okorno nang sawi haino hai norok jotnan hambairan musungo norokni chubai sini NCC ni cherok ni commitment by sing organization te buskang otlangi thangmanteng tai borok dofani bisingo te kaise kok sanani musungmani ka haise chini borok dofani bisingo puila chief minister ni commendation card manai angno
te o manmani bisingo bo puila chapter khulungma jagao chini borok do phani no jotoni highest ranking o tongo ang no ni lieutenant ba ang jotoni okra hanjago jaga tai okra ungo mane no borok do phani ni no okra sing Tripura haktoro oro je mane rong bisingo khorokso Tripura do phani botongo tai aron bisingo ang jotoni ngai tabuk ang pok sai tongo angke hambai norok ni blessing manthung norok ni hamari manthung tebo buskang rogo sing tebo chini young generation no chubai manani te borong ni career ni bagai future leaders ngani sing borong chubai manthung